He whakapakari i ngā kaipakehi me ngā kaiarahi Māori o a Pōpō. Koera te ngako o te takunetanga pakehi a te tū a papa o tā hiu kāwharau i tū i tāmaki makaurau i te rānei. Nā te tino whanaketanga ake o te ohanga Māori me te nui o ngā take pāpori Māori hei whakatau i enei rā, kei te pari ngā ihu o ngā kaiarahi o te wā i ngā mahi nui hei mahi mā rātau. Nā kona anō hoki te whakaaro kia whakatupu kaiarahi hou. It's taken us probably almost 5 years to get it going. So we've just been really honoured to have some amazing, outstanding leaders, Māori leaders, to come and speak to us today, share some ideas about leadership and the kinds of things that we need to be thinking about, which I think is important because we're at the cusp of settling, major treaty claims, entering into huge businesses, contributing to the economy in a way that we haven't really at a level before. So we really need to think urgently about what those skills are that we need as leaders. It's really, I guess, also a chance to follow on stuff that my dad was trying to do in his life. He whakarongo ki ngā kaipakehi rongonui te mahi i te rangi nei, ara kia whai mutu Jews o Contact Energy me Aotearoa Fisheries, rāua ko te toihau o Fonterra a tā Henry van der Heyden.